Yes, twongeye kubaha ikaze ni kuri Rukumbi TV. Hanyuma wowe wamaze gukanda subscribe ukuri ingofero urw'agaciro cyane. Hanyuma nawe utarayikanda nyarukiraho rwose, ntabwo bigoye, na amasegonda ugakanda subscribe, ugakanda kukazogera, hanyuma ukakanda like, tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ni kuri Rukumbi TV. Hanyuma ibiganiro byacu ni kwa kundi, ni ya showbiz, ni ya myidagaduro, ni babahanzi, ni babakinyi ba sinema. Ni uyu munsi tukaba tubafitiye rero abahanzi bakekwaho ibi cyangwa bavugwaho ibi. Abahanzi batanu bashyirwa mu majwi cyangwa se bivugwa ko batazi kuririmba ariko bakunda umuziki. Abo bahanzi ntibazi kuririmba ariko bakunda umuziki. Ugasanga aragerageza kuririmba, akajya muri studio, producer akabigorora, akabiryoshya, akabicisha hirya, akabigarura hino, akabimanura hepfo, akabijyana ruguru, ariko kugira ngo wa muhanzi abashe gusohora indirimbo iryoshye. Ariko bikaba bivugwa ko aba bahanzi batazi kuririmba ariko bakunda umuziki, bakunda no kuririmba. Abo bahanzi ku mwanya wa gatanu dufiteho Butera Knowless. Byagiye bivugwa kenshi ko Butera Knowless atazi kuririmba, aririmba nabi, afite ijwi ngo nk'iry'abagabo, aririmba atazi, atashobora kuririmba live. Mwagiye mubibona muri za Guma, ariko ntibyamubujije kuyitwara, ntibyamubujije no gutwara n'ibindi bikombe bindi bitandukanye, amawadi nka za Salax Award n'ibindi za Kiss Summer Award n'izindi nyinshi n'ibindi byinshi. Ariko bikaba bivugwa yuko Butera Knowless atazi kuririmba. Butera Knowless akaba ari ku mwanya wa gatanu mu bahanzi nyarwanda batazi kuririmba ariko babikunda. Ku mwanya wa kane tukaba tufiteho umuhanzi Uncle Austin. Uncle Austin bivugwa yuko atazi kuririmba, atazi no kwandika, ariko akunda umuziki, akunda kuririmba, ariko ntabyo azi. Bagenda batanga ingero mu ndirimbo zigiye zitandukanye, jewe ntagiye kuvugira ahangaha wenda kugira ngo abafana bazo cyangwa abakunzi bazo. Hari abantu bakunda indirimbo badakunda umuhanzi, hari n'abakunda umuhanzi bakamukundana n'indirimbo. Ariko byagiye bivugwa cyane, mwagiye mubyumva yuko mu bahanzi bashyirwa mu majwi yuko batazi kuririmba ariko bakunda umuziki, Uncle Austin arimo. Akaba aje ku mwanya wa kane mu bahanzi batazi kuririmba ariko bakunda umuziki kandi bakunda no kuririmba. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umuhanzi Element. Element bivugwa yuko akunze gutungwa agatoki cyane n'abahanzi bagenzi be ndetse n'abafana be bakunda indirimbo ze n'abatari abafana be yuko Element atazi kuririmba. Ahubwo we abigorora kuko ari producer kandi akora muri studio nziza zifite ibikoresho bikomeye, ariko Element atazi kuririmba. Bikaba bivugwa ko rero Element rwose umuziki atari ibintu bye, gusa iyo yayiririmbye yayisohoye uko yabiririmbitse kose, uko yabimeze kose, igira success. Kuko uriya muhungu arakurikiranwa cyane pe, arakurikiranwa cyane, ibintu bye yabyinjiyemo yabiteguye, yaje kubikora neza. Ariko Element akaba ari mu bahanzi bavugwa yuko batazi kuririmba ariko babikunda. Ku mwanya wa kabiri haraza umuhanzi Yago Pondat. Bivugwa ko Yago atazi kuririmba ariko akunda umuziki. Akaba ari ku mwanya wa kabiri kuri uru rutonde rwacu. Yago ngira ngo muramuzi, yakoze indirimbo nyinshi cyane. Indirimbo yamenyekanyemo imwe yitwa Suwejo y'uyu mugabo Yago Pondat, ngira ngo ni nayo abantu benshi bamumenyeyeho.
hanyuma izindi zose zaje ziyikurikiye zaburiwe irengero, nazo zagiye mu bigori, zabaye zero. Wa mugani wa muhungu, hari umuhungu nigeze kumva avuga ngo yibuka Yago asohora Suwejo, ngo ariko izaje ziyikurikiye zabigize zero. Yago rero akaba ari umuhanzi, akaba umunyamakuru, akaba umu influencer, akaba umu YouTuber. Yago ni byose. Ngira ngo muramuzi, yakanyujijeho mu minsi ishize n'umugabo bita Sabe n'abandi na ba Irene n'abandi benshi cyane, bagiye bakanyuzaho n'uyu mugabo Yago Pondat. Ariko Yago ashyirwa ku mwanya wa kabiri mu bahanzi batazi kuririmba ariko babikunda. Hanyuma ku mwanya wa mbere turahasanga umugabo bita Philipita. Philipita ni umunyamakuru, ni umu DJ, ni umu MC, ni umu influencer muri rusange, ariko akaba n'umuhanzi ukunda umuziki, ukunda no kuririmba ariko utabishoboye, utabizi. Philipita rero bagiye bamushinja kenshi ko mu bantu bica umuziki w'u Rwanda nawe arimo. Umuziki w'u Rwanda Philipita wica mu buryo bwinshi butandukanye. Awica mu buryo bw'imiririmbire ye, akawica mu buryo bwa promosiyo ye. Philipita rero yagiye yibasirwa cyane n'abahanzi, yibasirwa n'abakunzi b'umuziki nyarwanda ko Philipita atazi kuririmba. Tukaba rero twamushyize ku mwanya wa mbere kuri uru rutonde rwacu rw'abahanzi 5 batazi kuririmba ariko babikunda. Ngayo nguko rero nuko urutonde rwacu rwari ruhagaze, ruyobowe na Butera Knowless ku mwanya wa 5, ku mwanya wa 4 Uncle Austin, ku mwanya wa 3 Element, ku mwanya wa 2 Yago, ku mwanya wa 3 Philipita. Mu bahanzi batazi kuririmba ariko babikunda. Kandi subscribe kandi no kukazogera tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi.